Cotictale sokte hermano ta mero goko la wali unhtat te vinut ilte la sobot chan cotictale la to tiempo te ayo tabat cotic te hachul bihile te akich at cotictamuk ha tas cuentas kushulagotan yutzilagotan te vinut illa ha kanantayon cotic ashtalel te hun semana he aywan gokol aywan melotan aywan necesidad hasta tohol cotic kahual pero kushulon cotic agun ta ora ini ha tas cuenta te yutzil te hagotan mero goko la wali unhtat pero ahora ni ya me shachon hotik ta ya el bahel ta yilel tas nopel ta chul kopete viñas kambat llama koltayon kushul dios tas navi es cuenta el ehuk ta chul kope opona gon kotik a ta opte akil kotik e kahwal aga kohtuk ta kotan kotik aga ochuk ta pensar kotik yo hichuk ya bebe muk ubelon kotik a kahwal te manchuk spesilik ora te bit il tut ala lon kotik sino que bebe muk ubelon kotik ta tohol ha optik ta toli chachtat te hadnas muk diosat te el tamok toni sok tas cuentas hasta el final hichukahu al Cristo Jesús amén amén y amén que hermano tak ya kaldik hun kop antes ya kildik bail te chuls kop te diosem ya ailme ya stalte sobles kuntik tas hasta slagelte agosto ya la stal kulatik amado hermano ya stalotik ta abiel shante bendición yo unte Dios te vinutil te lom lekyo tantas toholtik hayun pendiente me hay notic hermano tak te viene el taslajel agosto y hasta el kulatik abati un dios y hasta no te sotichana te chulskope y hasta ya botik hilel te bendición te chapana este dios te ya hay tas tohol te hermano te hastale me hasta el spuk hilel te binti abilishu ne te diose hayunya me más le tiche hermano tak kopondik me dios y un te hay minut ilek ayotik so tal tik ate hasta yorahil te hasta te hermano te ya hilel te bendiciones y ta hanchis ta yuhil bahel te septiembre te michkushlo tionate diose ta tsina yal te static pastor pero las yalish te gocha yeha te katik champaskin kopondik me dios un amado hermano ay mete atel te katel tikha metes kopon el dios ay gunut lek ay sokskushle halate pastor tike ay gunut lek ayotik ehuk ay ono pahaluk ya so bahel bahtik mawali ashkohte kine hati bitian pastik un javela la yalte gocha y te mava yich pasele pero te diose este lomlekio tan y opostas kushlehalte te pastor tik hay una yich pasel ya to kaltika guay guanti ashkoht no olotikistas chahpa miel te junetike te permiso etik te mehichias cañotan te diose te ashkoht a te banti ya que está ilele hay un opontik me dios y amados hermanos te que as hambotik te puerta te cajo altike te calle ashkoht a el hilel te junetike te hambotik te puerta ya kukiabotik te permiso y un hichuk ya pastik te binutila ya que está na el te pasto te cajo altike amén y un hichuk ya kistik tamuk a te cajo altike que hermano taxo especial cotantik anas te viña antik toholike opon el dios sok te vinut ich chapa bastik unya shuk kontik bahelte mame haok te akawal pero te lom como un sitil te vanti ashkohte kine mawon bayashbon mameschihan bohokotik hermanos bohokotik kistik tamok te kushul dios tike hermano tak hayun chahpan mehbahtik sokotantik sok pensartik y haok dios ascolta yotik amado hermano te national level hunk ayo pues malah tais talel ate el vuelta nashai kushlehal te chi mana te la guayik te hone vaya vuelta la cayo está y hay toya caí porque te acaldiga guay te cachonta atelta bueno ya las mulan vaya vuelta te ashbonta ta un radio te vanti vaya vuelta las te cayo un celtal hate ayal vuelta nash ay te kushlehales te chi tsinash ay ta kinal te chi ora yas cañas atejón mel el kushulonto entonces hay un mandaril yak ota tohol te cajo al que te tsinas ay te kushle al que hermano tak pero te hay tiempo te kushulo dictas tohol ya las cañas a te hotikshi ya las cañas pasbetik te ya tel te diose como manatik bin ora ya susto tik bael amado hermano pero te hay tiempo la ya botik más tan intik te diose how bayes olalte la pastikish ate atele binate atel te pastik ate las kalish te nasha ya pastik te hunkin ya shbotik wanta un lugar te banti ya yich pukel ta halel te skopte diose ay atel te ya is hachel te silla he te siya el te silla he ay wan bayel ta chapte atele repente mago ay tanto achalte ate me hich kote como yich chim piso te banti ya shbotike
Pero manatik binjilel te ay te jale, pero te ay te jale mame shawal te mabumbashbon hiche, me ay jal mame chian, ay me katel tik, vina te katel te ay pukel ta jalel te skop te diose, te ashpuk bahel ta yantik lugar te chul skop te diose que hermano tak, hayun, aunque ma vaya kawal skop Dios te jate, pero ala ya kawak abata abatinel tas pasele huk te atele, yakat meta yalel te chul skop hiche te diose, hayun ya hnoptik ba skop Dios hermanos, y aquí te bahel vina yal botik te skop Dios te chihen. No col tan kichtik akbetas no tan no te sel hay tiempo ini hate banayal te unción yu un te Jeremías te chihe o te abibil yu el te Jeremías yu un te Dios te chihe y aquí te baje el amado hermano Dios me yaskolta yotik el que yashmak te nuk ayun te ay te jale ma yasmulante baket ma ibismulante tut bakete kala kushkal mero kushkal ahorita ay jal mero ay jal yas bolo te nuk tigione pero Dios escolta yotik, pero hay altes copte Dios amado hermano. A vivir yo él te Jeremías te chihe, te unción yo un te Jeremías te a vivir eschi. Pero aquí te baja el que hermano tak tabanti sun Isaías capítulo 61 verso 3. Y aquí te viene ayal te chuls copte Dios es hichayal te me la taik o te me ma okay y la hekte tam tachim pantalla te aisha hichayal. Tayal el mandar chi. A vivir las yatel, a vivir yuel, a vivir yatel o yuel te Jeremías bin yun las yayal mandar shi. Tas tohol machatik ais gokolik tasion shili te yashbotik perdón te yashabotik uhbil coronas cuentas helol stanul kah te chihe. Ayal te skopte yose a vibilish yatel, a vibilish yuel, a vibilish tas tohol te Jeremías te yal mandar tas tohol spisil te mach aik ta gokol te chihe tas spisil te mach aik ush obols bahike chi te yash abotik bil coronas cuentas helol stanul tan te chihe te ceniza te ayal abibilish ya te chi abibilish te yuele yun te mach ayil te haitul te aita gokol te kush obols va, te aita melotan, te aita chamel, te aita necesidad, te vayel pinut il mashtunish, te yala kush lehale, te ayal te skop te Dios ayal, te yash abot, yas helta y botish, te melotane, te yas helta y beit, te sgokole, te yas helta el bel, te es problema, ya ya ve jun corona chi, tas hol, agua llamado hermano, qué bendición. Tiempo il te ayotique nama, ayotic meta, tiempo y un deleite te chihe. Allá bilal te busque en altes chihe que hermano tak abillena te escana y alte guay te allá tagokole más amel tanto hago tanas coponate Dios se halbeyate Dios se coponate te atat te la yal te me yaka coponone ya caibate ha copete me yaka ambone ya cabate chihe entonces allá tagokol copontik hichete tatik Dios se hermano tak me le ayotik tas tiempo hil te yakawich abel te ha coronas cuentas helol te hamel otane amado hermano te tatik te mach aymon ha te hop te kalal aita chamelates chihe mero saklates bakatale ka el chin o chopol chin te ashlok yalel te chinuletes te sugokole te chamel te tsakvilione te mero sakshi ya las lap te kul te chin tike yo una escolta isbaha o yas balalins bahta lum yo unte sugokole que hermano tak pero al bin ora las ta yorahil te helta y bota corona te stanul ak te ceniza y une que hermano tak acá hay te minutil vaya el bendición allí está vaya el bendición la está vaya el uhbil binti bentaltas tohol te winik hops vigile que hermano tak y te miaka aña kawai bin sugokol ash te jove bin gilel te sugokol te ashtas tohol te winik hop ha te lach spisil te yal snitch nabe ha te lach spisil te chance bahlame hater him spisil tes na mayu vigil yun pero ayal te skop te Diose ha kun winik te ayish tamuk te Diose ha kun winik te lombayel a vivir bendición yun te Diose bayel ta koh te chance bahlame bayel ta tulial snichna bayel stak in shit skop te Diose pero tal kun gokol tas tohol pero las ta yorahil te ash bahel te sugokole a bo te me yach un tik sok spisil kot antik te bina ayal te skop te Dios te ayal te ya lel mandar tas tohol mach atik ay sugo colectación sok te yash abotik uhbil coronas cuentas helol stanul kak te yash abotik aceite yun el o tanil shi awa llamado hermano
te calal vaya el jabil, vaya el tiempo, te jagócole, te cotan, te que yash tulanija, amado hermano. Yash pasta tulan, te cotan, te que mava sensible, yash hilotikistas, tojolte, Dios, amado hermano. Hasta ayash ilinotictas, tojolte, Dios. Maniwan kushulte, Dios. Maniwan melelukte, yash colta iguante, Dios. Maniwan melelukte, ayak colta yelte cajo altique, porque ya chuhun, ya copón, ya cayota, ya calvetes cope, y la wilbite, ayon repenta chillas hachatish, como ya aquí está tulanigel, te jagotane, pero hayaltes cop Dios ta ahora ni te Jeremías a vivir ya tel chi, yun ya bat aceite tajajol, yun ya se hinshan te jagotane, que hermano ta, manate mi chignates cop te Dios. Cuentas gelol melo tantes chi. Allá está melotan, allá está luto, amado hermano. Hay mach hich coemi aguay te hagotan, hay mach aguays ba, ¿qué tal, amado hermano? Speech te hagotane, ya shakana te hagotane, ya ka manate me hichas copohesh ya ka hik te hagotan. Hichut hay mach achamen aguay. Pero te hayaltes copte yo sé, ya la yak aceite, yo un selil o tanil cuentas gelol melotan shi. So te yash abotik na til kul yo un yutzil kinan la hoya, amado hermano. Maikis butse waite kinale, maikis yutzilia waite kinale, pero ya yaltes copte Dios ya las abotat nachtil kul yun yashtal bishi. Ya x cuentas helol speech il o tanil shi yashtal bus kinal ta tohol tik hermano tak. Pero te viene yal shahol ta ahlane hatte ya notik badate bukates copte hichayal. Hichiash abot bihilinik hite tik yun bins tohil tapasel te bins bil Yun Jehová, shi. Cuenta yun yayakta ilel yutzilal ashi. Away, amado hermano. Melotan yashlok baheltas cuentas vihi kahualtik Jesús. Ay wokol yashlok baheltas cuentas vihi kahualtik Jesús, porque las taish yorahil shites opte Diose te ash abotatish te corona he. Te ash abotatish te aceite yo uñas se hinchante hagotan te mayo se himenish yo un te wokole te problema he te pisil te vintik ashistale lagune, amado hermano. Ayotik te yabilal te deleite te chihe Dios yas kana yabat te akashbus na kinelyakawa y te me yachuhun tike hermano tak. Amén. Manate me chigna, amado hermanos, porque hay al hich yash abotix bihilinik hichtetik yun bins tohil tapasel si awaya. Te mach toho te mach ambiluk yaspase te bintik chopol yaspase, amado hermano, yalash helbot eskushli hale. Y junka yash abotis bihilinik hichtetik yun min toh tapasel te chie. Te vins humilio Jehová, awaya, amado hermano. Hay viñas cañas un Jehová ta kushlehal amado hermano. Ja, te tulan y gemisha te agotan te tiempo te ayotique y a las ante cajualtico te Dios contigo y allá zumba gel ta cotantic te chihe. Pero vínate ya zuna y aquiltic bajel. Pero antes de allá y te zumba gel te cajualtique hay las viñas lo que es bajel, pero vínate as lo que es la quiltiquish, amado hermano. Ha te macha hay ha te hagokole ha te gokol te saco ha te as lo que es bajel te cajualtique. Hate tulan otanile yas lo que es bajel te cajualtique, amado hermano. Y allá el botic chahol, hate macha, ay tamelo otane yas lo que es bot bajel te melo otane yu hichi, allá it's un bajel te ya te cajualtique, hermano. Ta que aquí el tic vina yal te yan versículo. Gloria a Dios. Hichayal. Yal te cajualtique ya las cane ya yas un bata tan tahakush lehal aloes te shihe. Hich minut il spamle hetik te spukos bahik. Hich binut il tsunubiletik ta timuk ulha. Hich binut il aloes tsumbilik yun Jehová. Hich binut il cedro hetik ta titi hashi away, amado hermano. Te viñas cañas tsumbata hagotan ta hakush lehalte Dios, en vez de que melotan, en vez de que wokol, amado hermano, jalá te vinti mero mulantix bae. Te vinti sumeta ayele. Echa yaltes kopti akil tiksha hun vuelta hich vinut il spamle hetik te spukos bahi te pamal te kinale, amado hermano, buen tuhbil o jabaya kak ante witse ma tuhbil te spamle he hich vinut il tsunu biletik ta timuk ul khashi awaya te macha ay te tsumba gel ya sunte yishime te ya pásate tabanti no pol te tija, amado hermano, mas go kolita akalte ala tala ishime. Buen muk ikyashtal, amado hermano, buen balikal tote yala akan manate michas copo o te mejich te viña calvele.
Buen tu huilla escolte a la ishime. Aunque tú la ante akale, pero como ahí está no stil te jae, más wokolista akalte a la ishime. Y calaleayak te jije te ajane. Buen echicalto bien allá te papá, buen echicalto allá te jije, sok te ajane, como buen no hay ta timuk ulha te chie. Y allá el shahol, hitch minutil te aloes umbilikion jeobashi. Hitch minutil cedro hetik ta ti hashi te scopte Dios que hermano tak hitch yas cañas pas Dios ta kushle haltik amado hermano. Te Dios yas cana yas unatas no polsti il mukul ha yo un mava yas wokolihata yo un went uhvilya kawaka te hasite yo un alal ustek ale mava yas bakub te hawa malele o te yabinale como ya ibels ya tus sakbetales ya lel te mukul hai. Amén. Y aquí el bahel. Yal. Te suake val mandaril abibil ta stohol te Jeremías y aquí el bahel que hermano tak hichaya. Suake val mandaril la me aguay te kahual tike la yal abibilish ya tel abibilish yuel yuun yas lo que es yas helta vete te melo tane ya ve corona. Ya ves busk inal te mach ay ta melo tane ya ve corona te mach ay ta wokolete chihe. Pero aquí el tic ahora en la suake val suak chahpal te mandaril o suake valish mandaril te abil ta stohol te abatiun te Dios de hichayal. Jeremías ta jun y sok 10 hichayal y la wilshi yo tik yakaba tawatel ta stohol nationetik sok te banti yash cuenta hinwan ahwaliletik chis oblal te Jeremías. Yun yak abulok el sok yakajin kohel shawa llamado hermano. Te yatel te Jeremías abot yun te kahualtike. Yun yak abulok el takashlak op arrancar te shihe yak te sbulelok el binutil te yashchoks bakun. Te kalaibi yak bulti que hermano binutil yashlok. Mawa yak yalbe yakawak. Ma vaya que al ver yak me otion ya hanaste me buchi hawai es col mau sino que te aquí al ver te scopte Dios amado hermano ya kabul lo el shiskoblal te Jeremías te sbule lo el amado hermano ha te vino el te ashlo soxpisil te yisime te calal ay to ya te junta amante te junto so que te me está ta hich tiempo ta alti o te ay bien ya ta pasele bula te meschie Yunyas cante yash lop spisil soktes lope te mehichas copojes o te yisime. Yun mawa yash puhlinish asche. Como te me to hil te yisime ya mesh puhlin shite ta celta optique. Pero bina te yaskan ya yich bule lok ele ya kildik bahel te me la yak tiempo bina te yaskan bule lok el tahakush le hale amado hermano. Tahakush le hal ehu. Porque nada me te Dios se allá liascan allá hay viñas un botic ta kush le altik te aloes o sok te hite te chihe te buen mulantik sva te buen tuhbilik sva te chihe jala yascan yas unta toholtik te kahualtike pero para que yo ña kistik un beyela te 20 tuhbilik te yaguch abeyela te ha corona de akaguch abeyela te tse o tanile o te sbusk inale amado hermano ay la viña kistik lok es beyelta kushle haltik hayuña que al te Jeremías abot ya te liunte Dios te yas bulchi yakabulok el sok yakajin kohel shi yuñak allahin sok yaka tuhki yuñak apas sok yaka tsun shi awa amado hermano halbot liunte Dios yakabat un mandaril shis oblal bahan atejan pero primero antes de yakabinte yakatsune ya meskan nahil ya kabulok el teschi pero ya me habul sokisim shiskobla y patil ya me hatsunshi te 20 pas bilishe ya me habishi ya me ajin kohel shiteskopte Dios patil ya kapasta ya shiskobla hermanos bin aywa bi aita kushle haltik o te kolem ta kotantik te yaxhim velotike, te yaxmil velotike, te yaxlahim velotike, amado hermano. Ay, pero hanash ay mahtaotik ta ilel amado hermanos. Mawa yachtatik ta ilel binate, ay tahkush lehaltik, te yaxhim velotike, te yaxlahim velotike, pero te Dios ya que albel ta ora ini, te ulskobia que albel ta ora ini, ya me hawich bulbe yelok el te binate yaxhim velate.
Te binate yaxlajin velate, te binate yak te yashbohlo bate, y patilia me awitz umbeyel te vinti mero ujbile. Sí. Oco yalte Dios amado hermano. De repente ya guajoco bate, pero hermano, binate, ahí tas kushle halte, ahí bule lo caletes, chia tuanta ora ini. Ha, katel tiktas cambia el te Dios, kahual akbon, na, binate ahí bule lo caltas kushle halte. Oyas 8 de una vez te ya. Ay tas todo el tic hermano tak te ho tic yash kai tic te chuls cop te Dios. Te atush ilinotike. Te yas pobo tic te sbuhs te quién le hate yash ilinotike hermano tak. Tas cop Dios ayal mamesh ilinat yahlesh mal kakal te chihe. Entonces te ayal te me más vayas pas yash ilinos yahlesh mal kakale. Entonces ayal te yash ilinon yashut yash ilinone pero tzinash. Y te yakam perdón ta ora tem ilinone. Pero ya ante me ya le junk akal che akal o shek akal sunali semana te ilin baje ya sut pista mulil que hermano tak. Entonces te ilin baje ma le ku tan Dios yun hayun yas kan yas bulbo tiglok el tak toholtik. Te me yas botik ta te nashe. Te binate repente kolem ta kush le halti que hermano tak ha te la yal ta ya conta yilel te nashe hermanos pase perdón ya que kill porque te me muevas chayone. Binati ayich bule lok el te hayal la yich no peltalel te castalel te semana se ha te gisim shi ha te slop te amorreo te chihe. Y binate slop te amorreo te chihe ha te ay bisil horas tiet kinal ya kaitik te amargura te chihe. Ta kashlan op amargura ta tselta tik tiet kinal ya o sti ton yo tan mayux bus kinal bisi horas ti más pase acá porque ora ya sut batalel ta utau. Sacota amargura, sacota yisim te amorreo hermano tak. Te vino go yalvel te scoptes ha te ora ya shilinate ha te maix bus te kinal te spisi ora sti ton kinal ya kawaye te ya me awich bulbe lo que yisimul te wa ilin bahe. Yo ya yits unel bus kinal ta tohol chime kolalti. Dakil noptik te semana ini hate la yal hate gisim te amorreo te she hala te macha lom toy bahe te she te kala ay macha ay binti ya stut pase te kala ay binti ya hate ya stalata atele ya shate hate ay macha yilba te hawatel te ho con las pase mero lection las pasa ini mas nas pase el shi pero biyo ma primero las pase hichete me merias nas pase el shi te cope. Hayas kushba te hanas tukel te mero yas nas pasel te atele toiba winik ay toiba hilta yota y bina yal te skopte yos yas kana yich bule lok el te toiba hile shi manate maya wa yik oy macha huko ta kope la yal hun which kaltik ejemplo te halvanes yon Dios te kala ayas sos baik ta atel te nanti ke o te hotik te wini kotik te aiton chachin nos pitik bahel a la cocina ha me bila pase ya nas pase el pero jamás buts ante kunet chi hermanos malekuk te guaye hate binti aita hagotan yas kambule lok el amado hermano yas kambule lok el te binate yas himbelate binate yas yaks bolo batione yas kan yayich bule lok el shin aite yane halate macha mer yas pitsba mak ambilon mayu macha yas kanon mas kan hukel takop stukel ayaks ba tahun lado hermanos lali hermano mao bion yas kesha wanon bina me ka keshe si hermano bahti Hun tati Cristo te tati que hermano tak mambilotik tas mismos chich el cajualtik es que chin pobre gotik tas pisil tik hermano mayuk machate lombayel te stak ine mayuk machate lombayel te hermanos te me hay machahicha ya isbahela yich no pela amado hermano sakbilta gisim te amorreo winike te chie hate ya ibate mayuk stuke hate ya isbate pahbile pero te llane hasta allá isbate jameros pisilias nas pasele es que con ya pas ya nas pasel pasa che pero te viña que al ver te scoptes ma le cuca is yisim te vinti chopole y entonces viña scam pasel tas tohol te me ay to ay tas tohol tige hermano ta
Tiempo yo uñas candia kaitik pensar amado hermano kaktik ta lok es el sok spisil yisim tesche kaktik ta bule lok el te toy bahile kaktik ta bule lok el te ilim bahe kaktik ta bule lok el spisil te binti yashina wane amado hermano te me la tahish ta ile ta kush le halbina te yashin yak schim belate kaktik ta lok es el amado hermano kahwale ayone bula lok el chukotik. Porque te me la yich bula lok el te binti mashtune ya me wich umbeyel hichete allo estes chihe ya me wich umbeyel ochel te sbucht te kinale ya me wich umbeyel ta kush le hal te binti ya te mero leke hermano tak te kiltik ta kashlan opich ayal ta Hebreo 54:28 te arrancar te che te ayal natash te ayal rasgar para separar te chihe y ta definición te ayal arrancar te yich bulel te chihe ayani hicha ayal te derribar te chihe te yich buch te sel te chihe te ayal te desarraigar te chihe ayal perecer ayal yisim raíz y ayal sacar por completo te chihe lo que es vea me spisil yisim como te memaba lo so yisim ya me shpulin ayakil te las mil te hamal y tas pat te templo che o se vuelta las cabezas pues hipias te llama lele pa el chavo ya shpulin slogan. Pero la yal bon te machas naik te atel tas túnel te poche hayas ante guayeschi. Entonces las mante a la poche las cabe tas ni las cabe coger. Pero las kil casuan 15 días coger y vas al tas lo ma puhlinish hermano. Ay tú ni van te gil pero yo ma las naya vele como buen caje monta atel ya shpulim nun to pero ma spicilis bina yal te guayen ha te minutil te man al cham kohele yon laxo yisim kermanota hichias anya yich lo que selta kushle haltik spisil hiche te bintimastun te as hinawane te ax makbel te as ochtach toholtik te sbuchts te kinale te melayalish te diose ay habil yon deleite haito y ma va ekta talel tahtoholtik kahwal bi yon yuba ay te bin yasmako binate ay ta kotante ma leku ke lo es bona kahwal mele ya kane huk te sbuchts na kinal kaye Yahkanti ashkelon te kush lehale. Yahkanti ashkelon te talele chiukotik tas cambiyel te Dios ti que hermano tak. Yakiltik bahel ayal. Primero, onahil yaskan yayich bullel o yahbultik lokel te bin mashtuhun te ay tahtoholtik. Yun yakistik tsumbeyel aloes yun te Jehová te shie. Primero yaskan yashlok te bintima leke para que yun yash och ate binti leke hermano tak. Mame hauk te hanail yak antik te ayit unel te binti mulantik sbahet ubeltik sbahta kushaltik te memahauk primero yak antik talok esel te binti mashtune. Aunque yakaitik of Dios vaya el to seguramente hay bin aita kushaltik te malekuke te exhim belotike te ayak otik tamelo tane te ayak otik te tagoko le hermano tak. Yakiltik bin ayal te tashun Isaías 61:3 Tayal el mandar tas tohol mach atik ay sugokolik tasion teschi away amado mahanis guante las kiltik tas hachi vale te ashabotik ubil coronas cuentas helus tanul kakal teschi te ashabotik aceite yun selo tanils cuentas helol mel o tanshi sok te ashabotik nahtil kul yun yutzil kinal ya yaik cuentas helol pichil o tanil hichi ashabotik bihilinik Histe tik yun binstohil tapasel, te bins umbil yun Jehová shi. Cuenta yun yayak ta ilel yutzilal chi away amado hermano. Yaskan te binte ay tak ana letra hayal. Yash ate hotik tas cuenta kushle haltik hermano tak. Katelin tik skoponel te yose kahwal akmohta ta ilel binate malekuk te ay tak kushle hal. Akmon kil kushul Dios binate malekuk te ay tak tohole. Y lo que es bomba de la cajua la wokolu, lo que sa te toiba winike, lo que sa te ilimbaje, lo que sa te vinti chopol pensare, lo que sa hermanos, hay tu yashlok ta kehtik te chopol kope. Ochtukelnas. Hay tu ayaguay te lo que este vintimal le ta jale hermano. Más te cala ilinemate hermano, la guay lo que más pasilla caltic, pero a la shilin notic hermanos la cal humalta ta kashlankop. Te calla la shilin te winik te anse, te spensare o te chihname, ya las quechas ta atel y te viñas taltas tojoleja, te bitija ya shasta ta kop te yehe y mashu ta comer.
Mana te manda tata ile te caja alwinik te caja calance coma hawil más chuta comer. Como que chajista atel te spensare ma va ya stahista nael te melek o te memalekuk ta jalele te melek o te memalekuk ta pasel te bina te yaspase como ilinish te spensare que chajista atel ha shanish te stutie illa wa te mishmera smulana te cope illa ma va comer. Hay machalomero ya hay facilidad de unte ya copoje. Hermano. Pero tem hay hicho tikto Kametik Dios kahwal kolta wan. Akayich bulelok el tahkush lehal te bina te matlekuke. Hashat umbon te bintit uhbilik te yak bon bendición. Te as pason edificare. Te ayich montalel uhbilik te bendiciones chu kotik tayalbe y el hermano ta. Bin la te diose. Ayal te delicias buskinal te eden te che. Te Jehová Dios la yak umbil kinal ta eden te ay tas tohol banti yashlok te kakal te yak a te winik te las pase te che. Repente ayo tikish ta gokol hermanos. Te eden ha te banti mayuk te gokole ma vayah nave tikisba. Pero biyuun porque hay 20 ay tas kush lehaltik te yaskanya yich bulelok el para que yo ya sustal el tahtohol tik a te sbus kinal te delicia o te deleite te che ha te asustat ochel ate ta eden te chi te banti mayuk tanto te gokole hermano tak te banti ma vaya gokoli hat ma vaya camela go tante hermanos te yaskana yik otik bahela te kahwal tike pero kakti metabule lok ehichet te binti mashtune akaluk ukso gisim kush pero akaluk ukso gisim hermano tak un ejemplo y te ascopon de Dios. Vino util te ayich lok esel te vina te ashbohlok ta kush le hermano kush te cayola ya le jaate pak osho mate jonte osho moneschi pero te jaate osho mate las kil te maleko que ya me pasa taya pero ya me shokachi te miya kakante ka wich pasa el taya chile tsikate ok el yontes kushul te kalaya ka wich pasa el taya chile hichnish te kopli que kalaya wich bulbe lok el te sogisim te binti mashtune te me kushe kuchu kawun porque patelia ka wich umbeyel te binti mero tuhbilik ya estalta ha tohole hermano tak ta números 24:6 hich minut il spam le hetik te spukos baik hich minut il umbiletik tati mukul ha hermanos te kankalte nashe hay hun hermana bueno te hermana hetik te hay operación te ashlok te hawan te smesh udik ma te histat celtal te matriz te che hala hun operación hermanos te mero kash kushla ta ayer te mero te mach alash kohtas tohole kopona ik me Dios yo te haist hermana anse te manchuk me yash kohta toholik te wai chamele hermano ta hay hun chamel te yashtalta tohol te nantik ansetik te sakmotes matrizik y te kalalia sakta chamele ya la yich boh be local hermanos pero hun operación te mero hichla yash kohte bit yash lahish ya yon te skushule y la hok hoy biyun hichla como te gisimla te bantismesh chutem hawantismesh chutem hana bit te halda celtal te matriz te cien lito las saklanes basta yo lis patishi hayun kala ya la yich lok es el talel ya yich lam set lam beyelte tut gisime halas mero kush abi hermano tak ya pahalta isok te bino ko no peltik ta oreni te kala ya ka wich bulbe yelok el sok gisim te binti kayemotik tas pasele kush hermano tak pero te mel ku dik sekel te skushule ta patelia mestal sbuskinal ya mesh 8 tik ateta eden te ayal te kahwal tike ya mesh 8 tik ateta delicia te akal vel te kahwal tike ya mesh 8 tik ateta bantisbus te aloes te ayal vel te chuls op te Dios hermano tak ayun ya pasa ta invitar ta ahora ni hermano tak te kahbatik y kopon tik te Dios kahwal akon kil binate as kambule lok el tahkush lehale y bula lok el kahwal chukotik porque te mias kantik te ashbus na te kinale te kawich abiel te ha corona yon te sbus kinali ashlahish bahel te agokole kambetik te Dios ya que alta no pergocha este pastor te halek te hotik ni shastalo tike te akal kahwali ayoni te chotike bulbon lok el te chopol costumbre bulbon lok el te chopol pensare te chopol talele te katele te maleko que bulbon lok el chukotik tas tohol te Dios y hasha wabon no ya wabon kil hasha tsumbon ta kotan
te vina te mulan tixbajes chujo cotictas toholte Dios. Tatik Dios ta ya ta chulchan, ya tatik ta halel te achul vigil ta orenitas cuentas vigil cajual Jesús. O con maguali octa te vitiak to acopo melon cotic soja y que hermano tak te lila malon cotic ta yeta la wok y te especial match que hay velotic ta anti radio, socta redes sociales. Vaya el toca jual, te vin caje mon cotic ta spasel, te vin malekuk, te hay malekuk ta hasit cajual. Bail to yash il non kotik, ya pikotik, ya kil kotik, ya kal kotik. O ya shbeh non kotik tavanti malekuk behel kahwa. Pero te achul kopen no kolata yak el tahtoh el kotik tas kah dibit ilom koshon ta wo tan kotik kahwa. Ya kawal te benut elias kan bule lok el o ya ka kotik ta bule lok el so gisim. Spisil te binti malekuke. Spisil te binti yashina wane. Spisil te binti yashlahin wane. Spisil te binti ates pokbe on kotik te sbus te kinale kahwa. Hago koluk tas cuentas vigil kahwal Jesús algo na kotik bin ate malekuk te ay tahkush la kotik kahwal. Melela na ohatukel awilo hatukel. Hana shah kambat kotik kushul Dios te akawabo na kotik ilok esa hago koluk a. Bulvia lok esok spisil gisim te toy bawinike. Lo que sabael sox pisigisim te binti chopolique, te binti ashinawan, te binti ashlajiwan, te binti 80 tol koti como melotano te toy bahile cajuan. Lo que sabael hago con luk akusho el Dios. Me le hayas kambat koti cajual de katzun, te binti mulantix bahe. Hayas kambat koti kusho el Dios de katzun tol koti, te binti sumetik, te bina te aspason koti edificar, te viñas pason koti o te mukeme un belon koti akalah caballo de cajual. Dejao cobla el cotic te veno til te tsumilon cotictas no pol te estimo kulha. Te mabayash gokolich te kala yashtal te tulan kahkale. Te mabayash gokolich te kala yashtal te gokole, sino que jao que ajulan cotic te smuz kinale. Pero mucha vuelta ya cambatas cuentas vil cajual Jesús. Algon cotic mehna cotic hiche kushul Dios. Banti ay te binti male kuke. Y hago con lo que sabahel. Das cuentas vigil cajual Jesús. Melele akkan cotic. Yah pas cotic deleitar kushul Dios. Yah kan cotic cajual. Yah subta lente delicia. Ta kushul al cotic. Tanto ta personal. Tanto ta familiar. Tanto un matrimonio. Ta yutil na. O ta un congregación cajual. Hago con lo que cajual. Hay 20 ay te exhimelon cotic como familia. Vuelve a lo que eso quisim kushul Dios. Te mai vitias kanyas milish te kun matrimonio e kahual. Bula lo que eso spisil quisim y hashawak talente viti tu milike kahual. Hago kolu das cuentas vigil kahual Jesús ya contas canel. O con la waliche Dios tati, Dios ni chani chul Espíritu Santo. O con la wali un tiempo la hago cotictas no pela chul hop y colta llama un cotic jechtat. Ha hopta tol jechtat hat nash muk Diosat. Ayata ichelta muk ta oreni son das cuentas basta el final. Hichucajo al Cristo Jesús. Amén, amén y amén. De las cosas, digamos, hermanos, no pesco Dios, las cuentas.